Dobrodošli u Financijske novosti. Povodom Svjetskog dana štednje, banka je donirala 3 igrališta vrtićima u Sanskom Mostu, Trebinju i Zenici, te u svojim poslovnicama ugostila više od 700 mališana iz vrtića i škola širom Bosne i Hercegovine. Projekat doniranja dječjih igrališta realizuje se u saradnji sa kompanijom Western Union. Kao i ranijih godina, i ove godine smo ugostili mališane vrtića i osnovnih škola koji su imali priliku upoznati se sa pojmom dječje štednje te njenom korisnošću za društvo. Također svake godine povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje, banka donira igrališta gradovima širom Bosne i Hercegovine, te smo u nekoliko zadnjih godina donirali ukupno 20 rafa žirafa igrališta, koja su opremljena rekvizitima koji zadovoljavaju sve tehničke i druge standarde i koji su u potpunosti neškodljivi za okoliš. Aktivnosti povodom ovog dana u potpunosti odražavaju principe na kojima se temelji strategija održivosti Raiffeisen grupacije, a čiji je cilj podrška projektima koji su fokusirani na najmlađe segmente društva. U ime osnovne škole Grbavica 1 želim da se zahvalim Raiffeisen banci što nam je omogućila ovu posjetu. Ja imam kasicu i štedim za bicikl. Prvi međunarodni kongres štedioničara održan je 31. oktobra 1924. godine, otkada se ovaj datum širom svijeta obilježava kao Svjetski dan štednje, te se kroz razne programe i inicijative nastoji podići svijest o važnosti štednje za čovječanstvo.